kusoma neno hili kwa mbele Paulo yandika Timotheo. Ni barua ya kwanza ya Paulo kwa Timotheo, Tena mlango wa 12, sura ya kwanza mstari wa 12. Biblia ya jambo ry'Imana na Biblia neno la Mungu. Biblia yera nayo baraza kusoma. Walio na Biblia takatifu watakuja kusoma. Jambo ry'Imana liravuga ngo, neno la Mungu linasema, ndashimira umwami wacu Kristo Yesu watumye mbasha kumukorera akangirira icyizere bityo akashinga umurimo we. Nari umuntu ukunda gutuka Imana ngatoteza abayoboke bayo, kaba n'umunyarugomo, ariko Imana yarambabariye kuko ibyo nabiterwaga n'ubujiji kubera ko twemeraga Kristo. Amen. Namshukuru yeye aliyenijalia nguvu, ndiye Kristo Yesu Bwana wetu. Ameniamini na kuniingiza katika utumishi wake. Ingawa kwanza nilitukana na kumdhulumu na kumkufuru, lakini nilijaliwa huruma kwa sababu sikuelewa niliyoyatenda wakati ule nilipokuwa bado sijaamini. Amen. Nakisha kwa jina na kukomera mashi. Mbere tutaratangira kuganira, kama hatujaanza kuzungumza, baba nirizwa garuke hano, wale waimbaji wanaweza kurejea hapa. Dabahisi bache minota 5, itawapa nafasi dakika 5 kubera impamvu imwe. Kwa sababu moja, jewe nakuriye navukiye mu idini ya Gatolika. Mimi nilizaliwa nikiwa Mkatoliki. Kubera mu idini ya Gatolika, nikawa nikakomalia hapo ndererwa n'idini ya Gatolika na nikaweza kupewa maadhabu na dini hilo. Twarabisinaga tukazemerewe, tulikubaliwa kucheza, tukemerewe kunywa inzoga, tulikubaliwa kunywa pombe, twemererwa no kubyina, na tukakubaliwa kucheza. Bityo rero igihe twabyinaga, tulipokuwa tukicheza, warabyinaga warangiza bakagushimira, ulicheza na baadaye wanakushukuru. Baduhaga agakombe k'akanyanga, walitupa kikombe hicho cha pombe, ishimwe kubera ko twabyinnye, kwa sababu tumejua kucheza. Wabyinaga Kimbete no mukere wa bose. Ulicheza nyimbo hiyo. Iyo nama kandi murayizi. Hata nyinyi mnajua hiyo. Zone mubizi. Mnajua hivyo. Ariko muri Kristo Yesu, lakini ndani ya Kristo Yesu arukutsina tuzi Umwuka Wera. Tunacheza tukiwa tumejazwa Roho Mtakatifu, kandi tugahabwa ibihembo bitameze nk'ako kanyanga, na tunapewa zawadi nzuri zaidi kuliko pombe ile. Rero muze tubanze kw'Imana icyubahiro. Kujeni kwanza tumupe Bwana utukufu muri iyo minota 5 gusa, katika dakika hizo 5, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana na tukizungumza neno la Mungu. Murakoze cyane mwihute kandi mutumushyiramo igisirimba gusa mutari bizi. Asanteni sana na muharakishe. Amen.
Ashimira Imana kuba ndi hano. Tunashukuru Mungu kwa kuwa hapa. Kubera yuko nabigambiriye kuva kera. Kwa sababu niliazimtekeleza kutoka hano hapa. Kuna sababu ya kanisa hili ambalo ni hapa. Na wanafunzi wangu walikuwa hapa. Barankwega banzanamo. Wakanifuruta baada wakanifuruta. Hari n'ikimvura iteye ubwoba. Na ilikuwa ni wakati wa cyose tabarika. Na baada ya muda huo nilirudi tena. Ariko sinabashije kugera hapa. Lakini sikuweza kuja hapa tena. Ariko mu mutima wanje. Lakini kwa roho yangu umva mfite ideni yuko ntagarutse kubareba. Nilikuwa na deni kwa sababu sikurudi kwa urugendo ngiri Mbarara. Safari hii ikiwa huko Mbarara. Umuntu nandikiye bwa mbere n'umushumba. Mtu ambaye niliambia ni Bishop. Naramubwiye ngo ndashaka kuza hapa. Nilimwambia kwamba nitakuja hapa. Na wanavuga ngo ni karibu. Na akasema ni karibu. Hamwe na komite yawe. Katika kamati yote. N'itorero ryose. Na kanisa lote kwa ujumla. Kuba twabashije kugera no mukatwakira. Tulipofika hapa mkatupokea. Imana yo mwijuru waduhaye umugisha. Mungu awabariki. Mwikombera amashyi kuko ni byiza. Kabiri kushima na jambo la pili la kushukuru ni Aline. Aline ni umukristo wacu. Aline ni mkristo wetu. Na mubonye bamubwiye ngo nasenge. Nilimuona wakimwambia aombe. Maso yaje yuzura amaso. Nikasikia kulia. Zakuriye ibintu byinshi twabanye n'igikondo. Nimeweza kukumbuka yote tuliyekuona yeye huko. Nahisemo ishusho ye, ngo ishusho ya Serene, ngo na Kamusore, ngo n'abandi bakozi b'Imana benshi. Niliona sura ya watumishi wengi. Numva ngeze n'agahinda mu mutima. Nikasikia huzuni ndani ya moyo wangu. Kubera ko abantu batatanye. Kwa sababu watu wametawanyika. Ariko ndavuga ngo nicoke. Lakini ni wakati wa kutawanyika. Ndishimye kukuona. Nimeshukuru kukuona. Imana ikumpera umugisha. Wakubariki tena. Yuko ukiri wa wundi. Kwa sababu bado wewe ni yule yule. Utigeze uhinduka. Haujabadilika. Mumunyagire n'umukomera amashyi. Nitwa Sebagabo James. Naitwa Sebagabo James. Ni umupasitori. Mimi ni pastor. Ariko nyoboye ministeri yitwa Amen International Ministries. Nimeongoza ministry hiyo. Yivuga ubutumwa bw'igenda. Kwa sababu ya injili kukorera Uganda. Nafanyia kazi huko Uganda. Ni ministeri ifite ubuzima gatozi. Ni ministry ambayo iko huru na iko na kila kitu. Ariko ikorana n'amatorero. Lakini ninafanya kazi pamoja na makanisa. Namwe mubikunda na nyinyi mkiwa mmependezwa tuzakora. Tutaweza kushirikiana. Alicho bitwaye. Jambo la ajabu. Mungu amen. Sema amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana mu mwanya baduhaye. Tutazungumza neno kwa dakika ambayo tukipewa. Tutalirangiza, ntitwaye tukivugira kurirangiza. Hatusemi ndio tumalize. Tushobora kuvuga bike ibindi tukazabivuga ubutaha. Tutasema kidogo pengine tutakuja kusema. Ariko turagaragaza tubyihute no tubirangiza. Lakini tutaharakisha tuweze kumaliza. Kubera yuko habaye indi gahunda nyuma sasa. Kwa sababu kuna nafasi nyingine ama kuna programu. Paulo yandikiye Timotheo. Paulo akandikia Timotheo. Amwandikira aya magambo. Akamwandikia maneno haya. Ifite umutwe twahaye inyigisho zacu. Na kiini cha neno letu n'ukwizerwa n'Imana. Ni kuwa mwaminifu kwa Mungu. Intambwe zitanu zo kwizerwa n'Imana. Hatua 7 za kuwa mwaminifu kwa Mungu. Kuko abantu bashobora gukorera Imana, watu wanaweza wakafanya kazi ya Mungu, ariko batarizerwa n'Imana, lakini bado hawajakuwa waaminifu na Mungu. Imana ikabakoresha igihe kirekire, Mungu anaweza akawatumia muda mrefu, ariko Imana itarabizera, lakini Mungu bado hajawaamini. Ushobora no kugukoresha mu ntambwe zitatu, na Mungu anaweza kutumia kwa njia 3, ariko izindi itarakwizera, lakini kwa ngambo nyingine Mungu hajakuamini. Reka tuje dukora tuzi ko Imana twizera. Acha tufanye kazi tukijua kwamba Mungu anatuamini. Reka turebe intambwe tugenderamo kugira ngo tumenye ko Imana twizera. Tuone hatua gani tunaweza kutembea ili Mungu aweze kutuamini. Kuko ushobora kugenda mu ntambwe nyinshi itarakwizera. Unaweza kupiga hatua nyingi na Mungu hajakuamini. Ushobora kuyobora umurimo w'Imana itarakwizera. Unaweza kuongoza kazi ya Mungu na Mungu hajakuamini. Ushobora gusenga Imana kwa sababu hatujui ni hatua gani tunaweza kupiga. Muri aya magambo make, katika maneno haya machache, reka turebe izo ntambwe uko zingana. Tuone hatua gani hizo. Noneho buri muntu w'Imana ikwizera. Uweze kujitambua kwamba wewe uko na twebwe abantu dushaka muamini Mungu. Kubera yuko aricyo tuyikeneye. Kwa sababu kuna haja sisi tubizi kukene. Tunapoomba Mungu ili atusaidie kwa
sababu tunahitaji Mungu. Iyo tuza guterana tugasenga, tunapokuja kusanyika na kuomba, nuko dukeneye ko hari icyo Imana izatugezaho. Kwa sababu tunahitaji usaidizi Mungu kugira ngo tukiranuke tuzaje mu ijuru, ili tuwe waaminifu na twende mbinguni. Kuja mu ijuru dukeneye ko Imana ibidufasha. Kwenda mbinguni tunahitaji msaada wa Mungu. Si imiryango izabidufasha, si imiryango izabidufasha, si kabila zetu ambazo watatusaidia, ariko kwizera kwabo, lakini imani yako hamwe n'Imana na Mungu pia guca muri izo ntambwe na kupitia kwenye hatua izagufasha yatakusaidia kwenda mbinguni. Intambwe ya mbere na hatua ya kwanza, kugira ngo Imana twizere, ili Mungu atuamini. Ese niki cyatuma twizera turabanyetegeke? Nini inasababisha Mungu atuamini na sisi ni wadhaifu? Ese niki tukeneyeho ko turabakene kabari ubutunzi? Ni nini Mungu anahitaji kwetu na sisi ni maskini na yeye ni mtajiri? Twifite ijuru tukaba mu isi. Mungu ana mbingu na sisi tunakaa hapa duniani. Niki tukeneyeho? Mungu anahitaji nini kwetu? Tabukirana kwacu keneye. Hakuna ukamilifu ambao Mungu anahitaji. Yobu yigeze kutongana n'Imana. Yobu alimkasirikia Mungu. Aramubwira ngo ariko, akamwambia wewe, ngo wandebeye kundimbura, wewe uliniumba ili uniangamize. Basi ubundi nzawushinja n'ibinga. Ni dhambi gani ambayo unaona kwangu? Ngo kandi nishake mbe narabikoze. Hata niwe nimefanya dhambi. Ariko wowe wimumanire gukiranuka kwawe nk'Imana. Lakini wewe ambaye uko na ukamilifu wako, none gukiranuka kwanje gutwaye iki? Sasa makosa yangu yanasababisha ukorera bene ibi bitakakage, ili uweze kunifanyia madharau. Wakwimane gukiranuka kwawe, na wewe si ubaki na ukamilifu wako, ukandeka nje ukwanje kudi, na mimi uniache mimi niende kivyangu. Hari Imana itugeneyo. Kuna kile ambacho Mungu kuna kitu ambacho Mungu anahitaji. Hari Imana ikugeneyeho. Kuna kitu ambacho Mungu anahitaji kwa. Hari Imana ikeneye ku bagabo n'abagore. Kuna kitu Mungu anahitaji kwa mama na wazee. Hari Imana ikeneye ku rusuko rwacu. Kuna kitu Bwana anahitaji kwa vijana. Hari Imana ikeneye ku bwoko bw'abanyamurenge. Kuna kitu Bwana anahitaji kwa Hari Imana ikeneye ku itorero rya Kristo. Kuna kitu Bwana anahitaji kwa kanisa. Kubera izo mpamvu, kwa sababu hizo yadushiriyeho intambwe, ametuwekea hatua tureberamo, hatua ambazo tupimiramo, hatua ambazo tugereramo, hatua ambazo, haleluya, nizo ntambwe tarazigeramo. Kama hatua hizo utaweza kufikia, tuzitera. Acha sasa uweze kutafuta namna ya kuweza kupiga hatua hizo. Zaburi dati chuo. Bwana mwaminifu. Intambwe ya mbere na hatua ya kwanza ni ukudutekerezaho. Ni Mungu ametufikiria. Imana yadutekerejeho. Mungu ametufikiria. Kandi kudutekerezaho na kutufikiria, yadutekerejeho tungana gutyo. Hakutufikiria tukiwa hivi. Yadutekerejeho dufite imyaka. Hakutufikiria tukiwa na miaka. Yadutekerejeho tumaze kuba. Hakutufikiria tukiwa Imana yadutekereje kera. Mungu ametufikiria tukiwa umugambi w'Imana. Tukiwa katika zamani sana. Iyo ngiyo kure. Tukiwa huko mbali. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye ab'Ikorinto. Barua ya Paulo kwa Wakorinto. Ibice 5:5. Sura ya 5:5. Yaravuze ngo yadutekereje iyo. Amesema kwamba ametuwazia huko. Iyo. Ametuwazia huko. Nta muntu wazi. Hakuna mtu anayejua. Nta munyabwenge wazi. Hakuna mwenye hekima anapata. Nta wigeze agera. Hakuna mtu amewahi. Nta ushakashatsi wongeza ibitekerezo bye. Hakuna mtaalamu anaweza. Iyo ni umugambi w'Imana. Mahali hapo ni igihe bajyana bamama batarashakana. Wazazi wetu kabla hawajazale tuweho. Ili waweze kutufanya dukora ibyo duhaye dukora. Ili tufanye yale Imana yaradutekereje iyo. Walikuwa wametuwazia huko. Tulikuwa tunaishi. Bataratuona amazina bataratubona. Bado hatutatambua. Imana yadutekereje mu mugambi wawe. Mungu alituona. Ntacyo watanze kugira ngo gutekereze. Hakuna kile ambacho umetoa. Ntacyo uzakatana kugira ngo gutekereze. Hakuna chochote utaweza kufanya. Ariko ibintu byose yadutekereje. Lakini yote Mungu amekupenda. Ni kwa sababu ya kandi ni nziza. Na pia kandi ni bizawe. Na pia ni yako. Zakire kandi ukomere data mashi. Nabii Yeremia sura 29 na mstari wa 11 yaranditse aravuga ngo, akaandika akasema, Erebuzo nibwira kubagirira si bibi, yale ambayo nafikiria kuwafanyia si mabaya, ni nziza, ni mambo mazuri, kandi ngo kugira ngo ibarema katima, ili niweze kuwajenga igihe kizaza, katika nyakati za usoni. Igihe kiri imbere y'ingiyi, nyakati za usoni, ntabwo twari tukizi, hatungetua niki turimo nonano na Yobu, nyakati hizi ntabwo muri twe waruzi ko tuzaba, hatungetua ya kwamba wigeze abitekereza,
akafikiria kwamba kandi ko tuzoba hano na akajua kama tutaishi hapa tutahabaye nabi na hatutaishi vibaya, tuhabaye neza, tutaishi vizuri. ese ubundi mubaye neza, Tunaishi vizuri. mukomere data mashini maze aravuga ngo Akasema muri icyo gihugu nabahaye kuba musukiramo, katika nchi ambayo nitawapa kuishi, ndababwira ibintu muzakorera muri icyo gihugu, nitawaambia mambo ambayo mtafanya kwenye nchi. ibyo ni ibigaragara kuko yabitekerejeho. Hayo yanatuonyesha kwamba Mungu alifikiria haya. aravuga ngo nimwagera mu gihugu nabahaye cyangwa nabo muzasukiramo, Ukifika kwenye nchi ya kigeni, icya mbere neno la kwanza, bene icyo gihugu ngo muzabumvire, wandugu ama wakazi wa nchi hiyo muzabubahe, muwaheshimu, kandi leta muzayikorere, na serikali ya huko muweze kuifanyia kazi. vuga ngo amen. Amen. muzayigoboke, Muweze kuwa huru kwa kandi serikali, muzagira umutekano n'icyo gihugu, na muwe salama kwa nchi hii, ngo kubera yuko kwa sababu ngo amahoro y'icyo gihugu muzasukiramo amani ya nchi hiyo ya kigeni niyo mahoro y'abakongomani, ndiyo amani yenu, niyo mahoro y'abanyamurenge, ndiyo amani yenu, niyo mahoro y'impunzi, ndiyo amani ya nyinyi, niyo mahoro y'itorero gusengera. ndiyo amani ya komera kanisa. data amashusho tuwagokeza. icyakabiri Neno la pili, arabwira ngo nimwagera muri icyo gihugu akasema mkifika kwenye ngo nchi muzakigeramo mudafite umutungo, mutafika mkiwa hamuna kitu chochote, mutaingia hamuna kitu chochote, ariko lakini ngo muzotungisha bene igihugu. mtakuwa msaada kwa wenyeji wa nchi. reba nawe mugeze muri kino gihugu, Angalia mlipofika kwa nchi, nta muntu ugira akazi gafatika muri mwewe, hakuna mtu aliyema kazi. natwe twakiriye i Bugande ntawugira akazi, Hata sisi hivyo hakuna nanjye mtu ubwanje aliyema. ntakubwira, Hata mimi sina kazi, ariko mureba amazu mucumbitsemo, lakini angalia manyumba ambayo mna, abanyagihugu ntibayacumbitsemo, kuna wengine hawawezi, abakenya ntibocumbika muri izo nzu ngo bishyure amafaranga muza kuna kwishyura, wengine hawawezi wakaishi kwa ariko muza kwishyura mwebwe mutagira akazi, lakini mnaishi kwa kandi mukishyura amafaranga menshi. na kunalipa pesa nyingi. Imana yabitekerejeho Yaani Mungu kugira ngo mutungishe bene iki gihugu, huwezi kuwa msaada sizovemo impamvu zimwe zo gutuma babakunda, na iwe ni sababu ya upendo wao nubwo muje mugira ngo barabanga, hata kama mkifikiria ababanga nabo mutaje muha amafaranga, wale ambao hawawapendi ni wale bagatekereza kubanga nabo mudacumbikiye amazu yabo, wale ambao hamjawasaidia kitu, ariko umuntu mucumbitse mu nzu ye, lakini mtu ambaye mko msaada kwake ni ukuri rwose barabakunda. wanawapenda. tibona kunda yuko muje muri Amerika, Hawawezi wakapenda bo bava ngo mugume hano, lakini wao wanahitaji muze kukaa hapa mubatungishe. ili muweze. Ibyo Imana yarabitekereje irabivuga, Haya Mungu ameyafikia na kandi irabipangira zuzuza, Mungu akayandaa kandi ntiyababwira mwebwe natwe, na Mungu akasema hayo, ntiyabibabwiye, na Mungu hakuambia, ariko irabitekereza, lakini yeye alifikiria imana ibishyira mu bikorwa. na Mungu akaweka kwa matendo. none ko turabigenderamo, Na siku ya leo ko sasa turapanga tunatembea, amazu tukayishyura, tunalipa nyumba, tutagira akazi, pia kazi, kandi tukavuga neza, na tuko salama, abanyagihugu bakadukunda, na watu kandi wanatupenda, na leta ikaduha umutekano. hata serikali na ibyo msiri. Imana yabigutekerejeho, Hayo ni Mungu amefikiria. wicara uzi ibyo Imana yagutekerejeho, Kana ukisema n'uyu munsi umenya ko igutekerezaho. hata saa hii komera data amashyi kugira ngo icya gatatu neno la tatu, iravuga ngo muzabeshwaho n'amafaranga, mutaishi kwa pesa ayo mafaranga mutajya muri bo mukorera, na pesa ambayo hamuifanyii, ariko ngo ni amafaranga azaza ava mu mahanga. ni pesa ambazo zitatoka kwenye nchi za kandi kigeni. muzi ko abana banyu bazaje muri Amerika, Hamungejua ya kwamba watoto wenu wataenda kandi muzi Marekani. ko abana izindi bizabajyana, Hamungejua ya kwamba kuna hata abandi bagiye za Australia na Canada, wengine walienda Australia na abandi bari i Burayi. wengine wako nchi za Ulaya, mwese abenshi, wengine wengi, twese, hata sisi wote, nubwo tutari twese, hata kama sisi ariko sote, nibura 70%, lakini 70% tubeshejwe n'amafaranga y'abana bari muri Amerika. kuna pesa ambazo zinatoka huko Imana ng'ambo. yari yarabipanze, Ni Mungu alikuwa ameandaa nayo hayo irabikora. na Mungu akayafanya, Imana aramubwira ngo na akamwambia ayo mafaranga hayo, hizo pesa azatunga bari kure hanze, hata zitaweza kusaidia wako kandi batunga bari mu gihugu muzaba yarasuhukiyemo, na aweze kusaidia wale watakao bari mu mara yongera atunge no mu gihugu mwavuyemo. na aweze kusaidia nchi ambayo mlitoka. Izo biracyari umugani bene da, Haya sasa ni hadithi tena. twebwe tubitandagiramo ndetse no kubikora Haya buri munsi. ni mambo tunayaona kila siku. Imana idutekerezaho, Mungu alipofikia kandi idutekereza ku tuntu dukeya, hawezi akafikia mambo idutekereza madogo. ku bintu birebire Anafikiria mambo kandi by'igihe kirekire. na mambo
kugira ngo bigwiza gutunga abantu amafaranga menshi. Muwe watu ambao ni wa kuwekeza. Tugira amafaranga menshi. Muwe na pesa nyingi. N'abakenya baza batukuriza. Hata wengine waje wakope tukuriza n'abakongomani. Atuwakopesha wakongomani. Wala bashaka gucuruza zote baguriza. Na wale ambao wanataka kufanya biashara. Ukuboko kw'Imana katika mkono ifeza n'izahabu zirimo. Pesa na dhahabu tumenye ko yabitekereje. Tujue kwamba Mungu kandi tuzabere mu mitima yacu. Na tuyakubali ndani ya tugenderemo neza. Tuyatembee ndani. Zabikora. Na Mungu atafanya. Ibi ngibi yakoze. Hata haya bizabikora. Atungetoa kwamba tegerezo ibintu bigiye kuza. Ngojea yale yote ambayo tuzavuze ngo nzabare magatima kigiye kiri imbere kizaza. Alisema ya kwamba nitawapa faraja ya nyakati za usoni. Imitima yacu izuzura amahoro. Na roho zetu zitajaa amani. Imana yadutekereje. Mungu alifikiria kwa sababu hii. Ngombera data mashi. Si tozo nyine. Si hayo peke yake. Yakobo yabwiye umuhungu we Joseph. Yakobo akamwambia Yosefu. Aramubwira muziruka ngusha kureba bakuru bawe bari mu biranga. Akamwambia enda ukawaone ndugu zako huko machoni. Ubasure. Uangalie. Urebe yuko bameze neza. Uangalie hali yao iko. Kandi urebe n'ibikumbi kwiramaho. Na uone maisha ya kwamba yako salama. Iri jambo ryo gutekereza Imana za gusa twenyine. Mungu hatufikirii sisi pekee. Itekereza no ku mitungo yacu. Hata anafikiria hata maisha. Aramubwira mugendera ko bakuru bawe ari amahoro. Akamwambia angalie ndugu zako kama wako salama. Kandi wewe kuko n'imitungo ari amahoro. Hata uone ya kwamba maisha yako salama. Amen. Sema amen. Inka zacu. Ngombe zetu. Nubwo babayibayi bazitwara. Hata kama babayibayi walinipa. Ariko no kuzibona no kw'Imana yarashitekereje. Lakini Mungu alikuwa amefikiria haya. Kandi n'ubu biracyazitekereza. Hata saa hii Mungu ambaye Imana izaduha izindi nka. Mungu atatupa ngombe. Naziriya mitware twaraziza. Hata hizo hatukusanya. Aho zari zaravuye n'ubundi hazabizi. Mahali zilikuwa zimetoka. Kuko isoko yazo n'ubundi irahari. Hata chemichemi yake. Kandi ntiyari yarazihaye bapfurero n'ababene. Na Mungu hakuwapa Yari yarazihaye abanyamurenge n'abandi bameze nkabo. Hakuwapa Wanyamulenge. Nubwo bavuga ngo barazirya bazitwara. Hata kama wanasema ariko Imana yaravuze ngo ziracyariho. Mungu amesema iracyatekereza ku mutungo wacu. Bado Mungu anafikiria. Kandi uwo mutungo wacu uzawutugarurira. Na maisha yetu yatarejeshwa. Izibesha. Kwa maana Mungu yaravuze ngo umutungo wacu Satani yatwaye izawuruka. Alisema ya kwamba shetani aliiba. Niyagera igihe. Ikifika wakati. Izarukisha bari imitungo yacu. Wale watatapika. Kandi tuzayigira n'amahoro. Na sisi tutakuwa na inka zacu. Ngombe zetu. Ihene zacu. Mbuzi zetu. Intama zacu. Kondoo zetu. Amafaranga yacu. Pesa zetu. Zose Imana ije ibitekereza. Yote Mungu. Nta kimwe kizabika iruhande rw'ubushake bw'Imana. Chochote kinachoenda. Menya ko icyo utunze n'icyo ufite. Menya yuko icyo utunze n'icyo ufite. Uwe ya kwamba chochote ulicho nacho. N'icyo utarageraho. Na kile ambacho baba Imana yabitekerejeho. Kuna kile ambacho uzakigeraho. Utafikia. Umunsi muzakibona kiri mu maboko yawe. Mmoja utaona akiri umugisha w'Imana ukomera. Na hatua ya pili. Imana itwigisha. Mungu huwa anatufundisha. Imaze kudutekereza. Mungu anapofikiria kwetu. Ikatuzana. Na kutuweka. Izitugira abanyeshuri. Mungu anatufanya kuwa wanafunzi. Ikatwigisha. Mungu anatufunza. Ikatujana ku ishuri ry'Imana. Mungu anatuweka kwenye darasa la Mungu. Ishuri ry'Imana litandukanye n'andi mashuri yose. Darasa la Mungu ni tofauti. Twebwe iyo twiga ku mashuri asanzwe. Tunaposoma kwa masomo. Tuza dukora n'ibimera n'ubwenge Imana yaduhaye. Tunafanya yaliyo na kiwango tayari. Ariko hari ibindi. Lakini kuna mengine. Hari ishuri ry'Imana. Kuna shule nyingine. Isa rikora iby'amashuri asanzwe batajako. Yanafanya kile ambacho shule zingine haziwezi zikafanya. Vuga ngo amen. Yamagaye Mose. Alimuita Musa. Iramubwira ngo ngwino. Akamwambia kuja. Uje kunkurira ubwoko bwaje mu gihugu. Watoe wana wa Israeli nchi ya Kandi Mose yari yarize. Na Musa alikuwa amefunga. Yari yarangije kaminuza y'amategeko. Alikuwa amechukua shahada. Ariko kugira ngo yabone ubwoko bw'Imana. Lakini kuongoza taifa. Iyo diploma ntiyashoboraga kumufasha kuyobora ubwoko bw'Imana. Shahada hiyo haingemsaidia kuongoza. Yagomba guca muri ishuri ry'Imana. Angepitia darasa lingine. Imana ikamwigisha. Mungu amfunze. Yabari ikamukoresha ibitangaza. Na Mungu aweze kumtendea. Ikagaragarira abantu bose. Na miujiza ionekane kwa wote. Atangiriye mu muryango wabo. Akianzia kwenye kabila lake. Eza no kwa Farao abanyamahanga. Hadi huko kwa Farao kwa mataifa. Bashobore kubemeza. Ili yaweze kuaminisha. Ishuri ry'Imana. Ni shule ya Mungu. Izagemeza abantu. Inaweza kuaminisha watu. Vuga ngo amen. Sema amina. Aramubwira ngo ngwino ukuri ubwoko bw'Imana. Akamwambia njoo
watoa wana wa Israeli Misri. Mose abwira Imana ngo Mose akamuuliza Mungu, ubwoko bwacu bayitumamo taifa letu hili n'ubwoko butagorwa ijosi, ni taifa lenye shingo ntabwo muzanyemera, hawawezi ntabwo wakanikubali, muzakundira, hawawezi reka wakanikubali, kugerageza acha nawe kujitahidi. uramuzi kuko mutaza gushobora. Hata wewe unajua ni watu ambao hawawezekani. Tuza Mungu akamwambia wewe tulia, tuza, tulia. uriya bwoko neje wabure, Hili taifa ni mimi nimewaumba, nawe niwe nje wabure, na wewe ni mimi nimekuumba, kandi nije ugutuma, na ni mimi nimekutumba. wemera kugendera muri gahunda zanje gusa, Tembea tu kwa muri gahunda zanje, tembea tu kwa programu zangu bizakunda na mambo yatafanyika. Mungu amina. Sema amina. Aramubwira ngo haguruke mu bwoko bwanyu kandi Pia simama na uende kwa numara taifa. gushika mu bwoko bwanyu, Utakapofika kwa taifa, ufate inkoni namuhaye chukua fimbo ambayo nimekupa, uyigushire imbere yabo, uiweke mbele, izahinduka inzoka bayireba, itageuzwa kuwa nyoka wa kandi kike, nta muntu muri bo wayifata, na hakuna mtu akaweza kushinda. bazagira ubwo bamenye kuko na muto Watakuwa naomba na watajua kwamba mimi agenda amashika akorera azarinda imbere y'Imana. akaenda na akafanya hayo. Imana izitwigisha gukora ibitangaza Mungu anatufundisha kutenda miujiza, kandi ikadutangira gukora ibitangaza imbere y'ubwoko bwacu. na tunafanya miujiza mbele ya taifa. Izaguhamagara Mungu atakuita kubera yuko yagutekerejeho kwa sababu uze amekufikia kwigisha abanyamurenge bene wanyu, ili uweze kuwafundisha Wanyamulenge. kandi nubwo ari ubwoko butagorwa ijosi, Hata kama ni taifa gumu, ariko uzakorera ibitangaza imbere yabo, lakini utafanya maajabu bazahita bamenya kuko ari Imana na yagutumye. utajua ya kwamba ni Mungu Zaburi ya data icyubahiro mu bwinshi Imana yakoze. Haleluya! Iramubwira ngo kora ibyo. Akamwambia Abantu ngo babirebe watu walipoangalia batangira kugira icyizere ko ari icyo Imana yakoze. wakaanza kuwa na matumaini ya kwamba kuna kitu Mungu Mu cya amefanya. kabiri, Akamwambia neno la pili, noneho si ubwoko bwanyu babibonye, watu wa taifa lako wameona, ariko ngiye kukwigisha noneho uzaje imbere ya Farawo. sasa nataka nikufunze kwenda mbele ya Farao. Ariko ntuzi Farawo ko ari umunyamwaka, Akamwambia hamjui Farao ya kwamba ni kichwa kandi gumu, ntuzi ko azadedemanga ntazi kuvuga. hamjui ya kwamba mimi sijui kuongea. Uzaje imbere ya Farawo uzi kuvuga. Mimi nitaenda mbele ya Farao niende kuongea. Aramubwira kuko wagiye imbere y'ubwoko bwanyu, Akamwambia vile ulienda mbele ya taifa lako kandi wigeze udedemanga mbere y'ubwoko bwanyu, na umeweza kuongea vizuri, kandi wakoze igitangaza imbere y'ubwoko na bwanyu. umetenda muujiza mbele ya taifa lako, Igitangaza cyaremewe imbere y'ubwoko bwanyu, na ile muujiza imekubaliwa. bamenye kuko ni Imana. Wamejua ya kwamba mimi ni Ibyo nibyo uzakora hariya kwa Farawo, na hayo ndio utafanya mbele ya kuko Farao, turi kumwe nawe. kwa sababu mimi ni kwa Bagari imbere ya Farawo, alipofika mbele ya aramubwira Farao, ngo Imana yaravuze ngo kuri ubwoko bwanjye mutanguje mu gihugu. akamwambia Mungu amesema acheni watu wangu watoke. Farawo aramubwira ngo ariko ngo ni iki cyanyemeza kuko Imana yavuye. Farao akamuuliza ni nini itanifanya nijue kwamba Noneho Imana iramubwira ngo kubera yuko Mose ari mukuru, Mungu akamwambia kwa sababu wewe Musa, noneho singwaye kuvugana na Farawo. sitakwambia kuongea na Farao. Mwene wanyu witwa Aroni Ndugu yako Haruni niwe ugiye gukora ibitangaza imbere ya Farawo. ni yeye ataongea na Farao. Vuga ngo amina. Sema amina. Abwira Aroni ngo fata ya nkoni Akamwambia Haruni chukua fimbo muyishyire imbere hano imbere ya Farawo, iweke mbele ya Farao kugira ngo Farawo amenye ko Imana yamutumye. ili Farao ajue kwamba ni Ya nkoni yayishyize imbere, ile fimbo akaiweka mbele ya Farao ihinduka inzoka. ikageuka kuwa nyoka. Abakonikoni ba Farawo Wachawi wa Farao barabamureka kwibesha, wakasema wewe usitanganyike, ko ni utuntu dutoya. haya ni mambo madogo sana. Twize amashuri Babuloni, Sisi tunajua mambo ya uchawi, kandi twize amashuri yo gukora iby'uburozi, sisi tumejifunza mambo ya uchawi, twabiherewe impamyabumenyi ikomeye. sisi tumepewa shahada, Twize kuri kaminuza y'i Babuloni, sisi tumejifunza kwa, turi abarozi bo mu rwego rwo hejuru. sisi tumehitimu kwa ngazi ya juu. None aka kantu bayuzana ni gatoya, Haya mambo unayofanya hapa ni madogo, natwe tuje kubikora. kuja tukuonyeshe Nabo kwa bashyize ikoni imbere ya Farawo, nao wakaweka fimbo nazo mbele ya zihinduka inzoka. ikageuka kuwa nyoka. Bizaba bigaragaye nkaho Mose nta kintu yakoze, Ionekane ya kwamba ariko Imana iramubwira vuga ngo amina. Mungu akasema Irabamureka kubera ko ubwenge bwo mu Mana. acha niwaonyeshe Fata ya nkoni yawe uyitunga kuri za nzoka, kuwa fimbo hiyo afata ya nkoni uyitunga kuri za nzoka, imiragura inzoka zose, ikaanza kuongoza inzoka zose zaba abakonikoni, inzoka zose za Yane na Yambure, babarozi bakuru ziramiragurwa zinjira muri ya nkoni ya Mose. Kuva uwo munsi zinjiye mu nkoni ya Mose, hata siku hii kugeza none ntizirasohoka, ziracyarimo. Iri ni ishuri ry'Imana riza rikora ibirenze abantu baje bakora. fanya mambo Ishuri ry'Imana shule la riza ryigisha igiti kuba inzoka. inafunza mti kugeuka kuwa nyoka. Vuga ngo amina.
mureke itorero ry'Imana ryigishwe, Acha kanisa la Mungu itorero rya Kristo murekereza ryigishwe. Kanisa la Kristo lifunzwe. Hari amashuri yego ya Bibiliya tushaka kwiga ya theology ni meza, Kuna masomo ya Biblia tunajifunza, ariko hari amasomo y'umwuka, lakini kuna masomo ya roho, amasomo y'Imana kuna masomo ya Mungu azayigisha abantu bato gukora ibikomeye, yanafundisha watu, azayigisha abantu batagiye ku ishuri gukora ibikomeye, yanafundisha watu ambao hawajaenda chuoni kwa sababu wameingia uje mureka twinjire mu ishuri, hata tuingie kwenye twigishwe n'Imana, tuingie kwenye tugire ubumenyi bw'Imana, tuwe na maarufu, dusobanukirwe Imana, tuweze kujua Mungu, twiruke no gukora ibitangaza tuwe na hekima ya komera batamashije gucana. Ijambo rya gatatu, neno la tatu. iyo umaze kumutekereza Mungu alipofikia wewe ibitarakwizera, bado hajakuamini, iyo umaze kukwigisha anapokufundisha ibitarakwizera, bado hajakuamini. intambwe ya gatatu Hatua ya tatu niyo kutwishimira. ni kutufurahia. Vuga ngo amina. Amina. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wangu. Nishimira micho yose y'ubushemu. Nafurahia baraka zote za ulimwengu wangu. Musa akawatuma wapelelezi, arababwira ngo muje gutatana, akawaambia mwende mukapeleleze. atora abagabo 12 bize, akawachagua watu 12. kuko atora abagabo 12 biwacu, vile tunaweza kuchagua wanaume 12, atora abandisaro 12, vile tunaweza kuchagua watu hao 12, kama makanisa 12, hata kama watu hawa na hao kwa tukabwira ngo muje gutata igihugu, waambia waende kupeleleza hivi. ana abagabo bari bize, na watu hawa walikuwa barengera ntibagize ubwo, wakaenda hawako, ariko ibitangaza bagize, lakini shida baragenda bagerayo batata igihugu, walipofika wakapeleleza nchi, barakibona, wakatambua nchi, ndetse bafata n'ibimenyetso zazo babizana by'isabini, hata wakaleta ishara, ariko ngo bagere imbere ya Mose, lakini walipofika mbele ya Musa 10 bagera batata igihugu, wanaume 10 waliopeleleza nchi, ubwoba burabuzura mu mitima, wakawa na oga, ariko ntibabivugira iyo bari baragiye, lakini hawakusema wakiwa muje mureka kuvuga iyo mwagiye muri misozi y'Imana, hata kuongea mkiwa huko, muze muroza mubonye muceceke, muone yani mtaona na mnyamaza, ariko mugira ku mutima icyo muzoza kuripotinga imbere y'itorero ry'Imana, kwa roho muwe na kitu ambacho kuko rimwe na rimwe muzagera muce abantu iteka iyo mwagiye, mtakuja kuongea na muweze kukatisha watu tamaa, bitume basigarayo, ili watu waweze kubaki, ariko muje muceceka. lakini Esther siku moja kwa mfalme kuna Aragenda bategura igitaramo cyiza, akaandaa vizuri, arabaryosha, akaweza kuwahifadhi, arabagaburira, arabanywesha, akawapikia chakula na kuwapa. baravuga ati kutavuga, Mfalme akamuuliza mbona huongei? ese wavuze, Mbona huongei? arababwira ngo yewe mwana, Akamwambia hapana, ntiharagera aho uvuga, wakati wa kusema, ariko niba umunyemereye, lakini kama umekubali mwagize gute, Tosha uvuge ngo amen, sema amen. hano ndimana icyubahiro, haleluya, ariko niba unyemereye, Kama unanikubalia, unyemereye ikindi gitaramo kimwe gusa, kubali nipe nafasi, tuzoje kubana mu yindi ngeri imwe gusa, tuwe pamoja na wewe wakati mu ngero ya kabiri, na nyakati huo niho yavuze icyane kigendererwe, ndipo alisema lengo lake, tumukaje muvuga vuba, msiongee sana mapema, mwanza mutuze, kuwa wapole, itambe ya mbere itambuke, mambo ya kwanza yaweze ya kabiri yatekerejwe neza, na hatua ya pili ya ubone gusohora ururimi rwanyu mu gihe cyo kuvuga, uweze kutoa izaba ulizaba gikurikiwe n'ijambo ry'imbaraga z'Imana, na nguvu za Mungu zitaweza kusaidia. aravuga ngo Akawaambia igihugu twaragitase, hiki tumepeleleza kandi ni ukuri ni cyiza, na hiki tumepata, abagabo 10 bamubaherera uruhande rumwe, watu 10 wakaja baravuga ngo twebwe 10 wakasema sisi 10 ntabwo turi mu rugendo rumwe namwe, sisi hatuko pamoja na nyinyi. igihugu cyuzuyemo abayebusi, Nchi imejawa Yebusi, igihugu cyuzuyemo abanaki, nchi imejawa Naki, igihugu kirimo abafilisitiya
wenye nguvu. Twalitegereje Sisi tuliwatazama. tubona bo tubirabura. Tuliona wametatumeza. Twebwe twarimo tumera nk'intanzi imbere yabo. Sisi tulikuwa kama nzige mbele yao. None mudutwara abandi bayobozi. Sasa mtuchagulie viongozi wengine. Usubiri iyo twavuye. Uweze kurejea Misri. Naho hari imva. Na huko kuna kaburi. Tureke kuja kugambura ubuta. Tusikuje kuangamia hapa jangwani. Watu bataza bishimirwa n'Imana. Ambao hawawezi wakafurahiwa na Mungu. Baza bavuga ikuzi cya muko. Watu wa kusema mambo. Ntibakagutera ubwoba. Usiogope. Nibashaka babe benshi. Hata wawe wengi. Barishana. Hata wawe babe igihumbi. hata wawe kumoja. Kitari kumwe n'Imana. Kama Mungu hayuko. Tambaraga bagira. Hakuna nguvu. Ntacyo baza bakora. Hakuna chochote. Nabo duce baragitege. Ni watu wa kukatisha tamaa. Umugambi wa Satani. Ni watu wenye Satani agira ibihumbi n'uduhumbagizi. Satani yako na majengo. Gahunda zabo n'umuco baragitege. Mpango wao. Gahunda zabo n'ukubatesha umurongo. Mpango wao. Ariko tutakora ubwoba. Lakini msiogope. Abadayimoni mapepo baza babyara ntibasha biyongera. Hawana kuongezeka. Na Satani nta mukuru we nta murumuna we wagira. Shetani hana ndugu. Nta wundi muryango w'umwene wabo. Hata shetani hana familia. Kinege Ni mtu binafsi. hamwe nabo bose nubwo batera. Hata hao wote hari imbaraga z'Imana zo kutatubwira zidusoma. nguvu za utatu mtakatifu. Komera data mashikubwira cyane. Ariko bagabo babiri. Lakini wanaume wawili. Yoshua na Kalebu. Yoshua na Kalebu. Yoshua mwene Nuni. Yoshua mwana wa Nuni. Wasimbuye Mose. Ambaye aliweza kumliza. Uwigishijwe n'Imana. Alifunzwa na yaramubwiye ngo ndamuhamagaye. akamwambia nimekuita. Kandi usimbura umugaragu wanje Mose. Ku gice cya mbere n'umurongo wa 8 muri Yoshua ya kwanza mstari wa 8. aramubwira ngo ukome. Akamwambia wewe imbaraga na uwe na nguvu. Ushikame Na uwe na nguvu. Ntugire ubwoba. Usiogope. Uko nabonye n'umugaragu wanje Mose. Nimekuwa na Musa. Niko nzabana nawe. Hivyo nitakuwa na wewe. Niko mu mategeko yanjye. Na ukikubali kutembea ubwoko bwiye kukuyoboresha. taifa hili uzabwambutse ugeze mu gihugu cy'abasizi. Haracyariho ba Yoshua. Vuga ngo amina. Itorero ry'Imana rifite ba Yoshua. Kandi si benshi ashobora kuba ari umwe. Ariko dushobora kuyobora ubwoko bw'Imana. Nubwo hari ibibazo byinshi. Nubwo hari abantu babirwanya. Nubwo hari abantu bahaguruka. Kurwanya umugambi w'Imana. Kurwanya urugendo rw'Imana. Uvuga ngo ntibazobishobora. Kubera yuko bayobowe na Yoshua. Uw'Imana yavuze ngo haguruka ukore. Uw'Imana yatoranije akavuga ngo haguruka ukore. Yoshua aracyari hano. Yoshua ari mu itorero ry'Imana. Yoshua wasizwe n'Imana. Wewe ni muri Yoshua. Umurimo wawe ni muri Yoshua. Umurimo wawe ni gukora ka Yoshua. Umurimo wawe ni gucumbitsa ijwi ry'Imana rivuga. Uracyavuga gahunda yo kubona ubwoko bw'Imana. Na uweze kufika kwa data mashi. Mwaka wiki Kalebu mwene Yefune. Kalebu mwana wa Yefune. Izina Kalebu ni izina ribi. Jina la Kalebu ni jina baya. Izina risobanura ngimbwa. Ni jina lina maana umbwa. Kalebu ni ukuvuga ngimbwa y'umuhigi. Ni umbwa wa kuwinda. Imana Mungu tachifanya n'izina ryawe rimwe. Hana shida na jina lako. Nibashaka bakwite giti. Hata uwe mti. Nibashaka bakwite buye. Hata uwe mawe. Nibashaka bakwite ibyo bashaka byose. Hata wakuite majina ariko umurongo w'Imana yavuze. Lakini ukiwa ndani ya mpango ya kile bitwaye. Hakuna shida. Kalebu imbwa y'umuhigi. Kalebu alikuwa ni umbwa. Ni muri babiri gusa. Ni katika watu wawili. Iwe na Yoshua. Yeye na Yoshua. Abantu bavuye mu Giputa. Katika watu walitoka. Binjiye mu gihugu cy'Kanani. Wao waliingia kwa abandi bagabo bose bari bakomeye. Wengine wote abandi bagore bose bari bakomeye. Wengine wakina mama mama. Iyo misoro yose yavuye ikomeye. Wengine vijana yashoboye kugerayo. Hawakuweza. Hagezemo gusa Yoshua. Walifika Israeli w'umwimerere. Yoshua Muisraeli kamili. Na Kalebu. W'izina ribi imbwa. Na akiwa na jina w'umunyamahanga. Na ni mtu wa mataifa. Wemeye ijwi ry'Imana. Aliyesikia sauti ya Mungu. Ariko akaza kuba uragwa umuraga wa Israeli w'umwimerere. Kalebu ni wahadi. Ariko nkunda Kalebu. Ninampenda. Umuntu wumvise iby'Imana yavuga ngo uvuye mu biwacu. Yule alisikia sauti ya Mungu na akaamua. Arabamusize umuryango w'Abakenazi. Akaacha taifa la Wakenazi. Size n'igihugu cyacu. Akaacha nchi yake. Iyo kwifatanya n'ubwoko bw'Imana. Mimi naenda kujiunga na watu kandi bamara kwifatanya n'ubwoko bw'Imana.
mu bw'igihe. Haleluya. Yama yifatanyije n'umuryango w'Isirayeli. Yama yirubura mu muryango wa Yuda. Akajiunga na kabila la Yuda. Yirubura mu muryango w'Ubwami. Akajiunga na kabila la kifalme. Mugabo amina. Ushobora kwirubura neza. Hata ukijiunga Tukaruka itegeke. usiende mahali Tuja mu muryango w'imbaraga. Tuja mu muryango w'isezerano ry'Imana. mahali kuna ahadi ya Mungu. Iryo zina ryiwe rikamuteye ubwoba. Jina hilo Iryo zina rikamuteye isoni. Jina hilo halikuwa Iryo zina ryatuma Imana itamukoresha icyo ishaka. Jina hilo halikufanya Mungu. Imana irava mu bantu bazinjira muri Kanani. Mungu akasema wale ambao wataingia kwa Kanaani. Yoshua na Kalebu. Joshua na Kalebu. Kubera yuko bafite imitima imeze uko shaka. Sababu walikuwa na roho. Kalebu abwira Mose. Kalebu akamwambia Abwira n'iteraniro ry'Abanyesiraheli. mkutano wa Israeli. Ngo bagabo icumi bavuze n'ukuri. Hawa wanaume 10 Bariko ni Imana itwishimira. Haleluya. Imana itwishimira. Mungu anapenda Icyo gihugu azakiduha. nchi hii. Ari igihugu cy'amata n'ubuki. Nchi ya Bene Sauli. nyiracyo bakomeye. Hata wenyewe Bazaba byakabarya imitsima. Ngo kubera yuko nta kingirizi bagira. sababu hawana kinga. Vuga ngo amen. Imana intambwe yo kutwishimira. Hatua ya kufurahiwa na Mungu. Ni intambwe nziza. Ni hatua nzuri. Yamaze kugutoza. Mungu anapo Tirakwizera. Mungu hajakuamini. Yamaze kugutekerezaho. Anapo Tirakwizera. hajakuamini. Yamaze kukwishimira. Anapo kufurahia Tirakwizera. hajakuamini. Vuga ngo amen. Ufite intambwe ya kane. Sikiliza hatua ya 4. Haleluya. Imana Mungu iradukunda bihagije anakupenda zaidi. kandi kudukunda kwayo birarenze. Na upendo wa Mungu ni zaidi. Intambwe ya kane Na hatua ya 4 ni ukuduhindura. ni kutubadilisha. Iziduhindura mu bintu bibiri. Anatubadilisha kwa nafasi. Iziduhindura amateka. Anabadilisha historia yetu. Yamara ikaduhindura n'izina. Anabadilisha majina yetu. Umunsi umwe Yakobo yavuye yarahungiye kwa Labani. Siku moja Yakobo aliondoka kwa makimbilio. Araza n'urugo rwiwe n'abana n'umugore n'umutungo bwiwe. Akaja na familia hata na mifugo yake. Ashaka gusubira mu gihugu cyabo. Alipotaka kurejea kwenye nchi yake. Ariko Esawu amutega intambara. Lakini Esau akaja kumradi. Esawu aravuga ati uriya murumuna wanjye yagize umugisha. Esau alikuwa anafikiria kwamba amemuiba baraka. None nagaruka Atakaporudi nzamutega intambara mu Rwanda. nitaweza kupigana na yeye. Araza ngo agere Beteli. Alipofika Beteli Arara ahantu. akalala mahali. Yamaze kwambutsa umugore we n'inka n'abana n'ibindi byose. Alipofukisha familia na mafugo. Akagezi Yakobo kamaze kukambuka. Alipovuka Yakobo Aragaruka. akarudi. Ararya. Akalala. Aho yaraye mu ijoro. Mahali alilala usiku. Abona ngo nta kindi kintu yakwisegura. Akaona hakuna kitu. Ngo yisegura ibuye. Akatoa mawe na Ko kuweka cyagiye muri za bitoto zo kwisegura ibuye. katika usingizi huo. Abona ngo urwego rwamanutse ruva mu ijoro. Akaona ngazi kutoka mbinguni Ruhagaze imbere ye. imesimama mbele yake. Babona abamarayika baruzamuka abandi nabo. Akaona wamalaika wakipanda wengine wakishuka. Ati Akasema kumbe hano naraye mu marembo y'ijoro. nimelala kwenye malango ya mbinguni. Ahita ahimba izina. Akapaita chini. Ahita izina. Akapaita chini. Aravuga ngo ahangaha ni Mahanayimu. Akasema hapa ni Mahanayimu. Kubera yuko ngo ntaboneye amahoro. Kwa sababu nimepata amani. Ubu mu cyicaro cy'Imana. Ni mahali ambapo Mungu Mu anaketi. cyicaro cy'izina ry'Imana. Ni mahali ambapo Mungu anaketi. Ahangaha mupameranye na Yerusalemu. Mahali hapa ni kama Yerusalemu. Hari umurwa w'amahoro. Alikuwa ni mji wa amani. Komera databashi. Sema, Haza umugabo baramukiranya. sasa tukatokea mtu Umugabo baramukiranya kuva ku mugoroba barakiranya. akamshindanisha Wahagera mu rukero yagiye kumurekura. ilipofika usiku Aramubwira ati gakura taye siza kuboneka. akamwambia acha niende Nawe aramubwira ati sinakurekura utampaye umugisha. sitakuachia bila Atari kumwe waza kurekura nikakwereka ko namugiye mbaraga kama kuko. vile umewatu haukutaka kuniachia Amukora mu nyonga zitako. akamgusa kwenye Umutwe urarenguka. na kipawa Kuko yiteguye kuja kurwana na mukuru wiwe. sikia alikuwa tayari Umusore yarakamye afite n'umutunzi. kwa sababu alikuwa na Ariko umutima umana kurenguka. lakini mifupa Arabaye yake ikirema. akaanza Arabaye ikimuga. akaanza kuwa Atangira mlemavu kugenda mutya. akaanza kutembea Atangira kugenda acumbagira. akaanza kwenda mlemavu Agomba kugenda hayacumbagira. Ese waramutegera mureba. ndugu yake Ese akamwambia wakamurangiza haya za acumbagira. alipomwona akienda hivi akasema mwene data ari kugera. ndugu yetu amekuwa hivi Nzi ngo turarwana wa. ilitoa ya kwamba Kubera yuko yajyagura umugisha wacu. sababu
kuja kupigana na mlema. Sasa nimeachana na yeye. Akomera data mashikoni. Akamwambia tu umekuwa hivi. Pole sana. Pole kabisa. Kutoa ikimuga. Umekuwa mlemavu. Abakuru benshi yamubwiye. Hakumwambia hivyo. Bino kujana. Acha nikutukie. Hari yatuye. Mahali ninaishi. Haruguri. Una malisho. Muzajana inka zawe. Utapeleka ng'ombe zawe. Jana n'inka ng'ombe zawe. Utapeleka makao menshi. Jana umugore wawe n'abana bawe. Haleluya! Imana iza kugukoresha. Imana iza kukwizera. Ibaza kuguhindurira amateka. Ibaza kukumugaza. Anakuweka kuwa mlemavu. Uracagenda ukomeye. Mahali uraciyumva kuri kanaka. unajisikia uraciyumva kuri mu muryango ukomeye. Kandi uwo muryango uramushigikiye. Uraciyumva ko wize amashuri. Uraciyumva ko umusore n'inkumi. Uracyabishingiyeho. Banza uce ugufite. Nyenyekea kwanza. Banza umugutsi ubanze bawunyoba. Acha kufusa ko batozia. Umunsi wo kwishika hejuru. Nguvu hizo za kujiweka. Umunsi wo kuva kuri kanaka. Nguvu hizo za kujiweka ya kwamba hari icyo ushoboye hari icyo uzi. Kama kuna kitu unaweza. Babanze bawunyobe. Mungu atanyonga kwanza. Ukabanza kunyoba. Roho Mtakatifu atanyonga kwanza. Uce bugufi. Roho Mtakatifu atakuweka. Uzaza hano uciye bugufi. Itabidi ukiwa mnyenyekevu. Uzaza were kuciye bugufi. Unuliwe lakini ukiwa uzaririmba uciye bugufi. Imba lakini ukiwa ubwiriza uciye bugufi. Ubiri lakini ukiwa mnyenyekevu. Ushumba uciye bugufi. Tutoto bakina mama uciye bugufi. Bakina mama nimuja gusenga mubanze muce bugufi. Henda kwa maombi nyenyekea. Iyo mitsi nibanze inyongwe. Nguvu hizo zinyongwe kwanza. Mitsi ubwibone. Nguvu hizo za kujipenda nibanze inyongwe. Nani wala kuva Imana yakutojeje. Zikitoka mahali abazi bawe bose bazaba inshuti zawe. Waliokuwa maadui watageuka kuwa Yesu yahisemo inshuti ya Yakobo. Yesu akabadilika kandi amaze kwaje kumutega ikamba. Ilikuwa ni vita kwake. Bazaba inshuti zawe. Watakuwa marafiki. Bazaguhuruguri. Watakupa. Au uzaragirira ibintu zawe. Watakupa mahali uzororera inka zawe. Mahali utaweka. Au uzasengera. Mahali utaweka. Au uzaguga neza. Mahali utakuwa sawa. Au uzaba amahoro. Mahali utakuwa. Bazabiguha ku buntu. Watakupa faranga uzabitagaho. Hata hautanunua. Yayikuciye bugufi. Kwa sababu Imana izi kuzamura komera data amashimwe. Ijambo ryaka. Neno la pili. Simuhindura isi. Anabadilisha. None ubaje kugatinde kurangende. Akamwambia acha niende. Aravuga atari ko witwa ndewa. Akamuuliza unaitwa nani? Ati jewe nitwa Yakobo. Akamwambia Biblia yako. Wa mshura. Wewe mnyang'anyi. Wa wundi wa umwibye umuraka mukuru we. Wewe mnyang'anyi wa ndugu yako. Wa wundi wakoze ibindi byaha bibiri kwa abana. Wewe ulifanya dhambi. Washatse abakobwa babiri b'umugabo umwe bakurikirana. Wewe uliwaoa wanawake wawili ambao wanazaa. Kandi mu mahame n'amategeko y'Abayisiraheli bitamaho. Na katika sheria haingekubali. None wewe washatse na Shera ushaka na Leya. Wewe ulioa Shera na Leya. Ni wewe. Ni wewe ndio twadukirana. Ni wewe tulikuwa tunashindana. Wewe wamwibye. Wewe mnyang'anyi. Tuva kuki. Acha nikwambie. Ngiye kuguhindura isi. Nataka nibadilike. Komera data mushimwe. Sasa utaitwa Israeli. Israeli ni amagambo abiri. Israeli ni maneno mawili. Bivuga ku bwoko bw'Imana. Taifa la Mungu. None wowe ubaye inkomoko y'ubwoko bw'Imana. Wewe ni ntabwo ukizwe Yakobo. Hautaitwa ntabwo ukizwe wa mujura. Hautaitwa wewe mnyang'anyi. None ubaye Israeli. uzakomoka n'ubwoko bw'Imana. Natwe twese nibwo tubarirwa mu buryo bwo kwizera. Komera data amashimwe. Imana ihindura amazina. Mungu anabadilisha. Imana igira ikwizere. Mungu anapokuja izi guhindura izina. Abantu benshi baracyafite amazina. Kandi kugira ngo iguhindure izina nuko baza kwiyumvamo wowe ubwawe. Ni kwa sababu wewe baza wivuga uko witwa. Wewe utajitambulisha. Baza wivuga ibyo uzi ukora. Wewe utatambulisha yale. Baza wivuga za bindi wahoragamo. Wewe utasema yale uliyofanya. Baza wite hanze. Wewe utaweza. Tumutegereze mu bandi baguta hanze bakuvuga. Ngoje wengine wakuseme. Ariko wowe wivuge wenyine. Wewe jitambulishe wewe. Niba Imana izakugirira neza. Hapo ndio Mungu atakusikia. Watu wengi baracyafite twatuzima. Watu wengi wako na majina mu bijombo. Majina ya huko mwisho. Tundi baza bakwita mu rurambo. Majina ya huko rurambo. Tundi baza bakwitira hano. Majina ya hapo. Tundi bakubatirije hano. Na yale wakakuita hano. Utigeze ukuriyo.
wa hautakuja na hilo. hari n'abandi bakuye utundi wa Na majina umetoa. uko tuzi na turacyari Majina hayo bado yako. kugira ngo ntibatuzi. Je, kama hawajui? Ukuri kose abagore baratuzi ko tuzi. Majina hayo yote wanawake wanayajua. Abagabo baratuzi ko tuzi. Majina yote wazee wanayajua. Baratuzi ko tuzi. Wasichana wote wanatoa majina hayo. Tushimenya ko baje batukwita. Tushimenya ko baje kutwatwita. Haujui ya kwamba hayo majina wanajua. Lakini hayo majina wanajua. Ili waweze kukomesha. Kwa sababu wewe mwenyewe unazochewe ni kanaka. Sema mimi ni fulani. Kabita mutamubishobo. Yule ambaye alikuwa hivi ambaye kuvaa muri kanukana. Saa hii uzosubira kubikorera. Urashaka kwakiriza narisha. Komera mataka mashako bw'icyo. Aramubwira ngo akamwambia hivi. Ikazi mulikuwa. Jina hilo mbele. Imana kugira ngo ikwizere. Ili Mungu akwambie kurayo mazina. Ondoa majina yako. Ahanagurwe. Uweze kumuririmba waza kurimba mu Kiswahili. Na mwimbaji amesema wewe ni barua. Watu wote wanakusoma. Wanasoma maneno yako. Mbele na nyuma wanakusoma. Unatambulika kwa jina hilo. Wewe unafahamika kwa jina la fulani. Watu wote wanakusoma. Watu wote wanakusoma. Ili amurishe mama hawa umugabo umwe simbizi. Kwa shamba kulikuwa mwanamume mmoja. Bagiye mu nama. Alienda kwenye mkutano. Akapira hadi nyuma kariho mu buto. Akavaa vitu huko nyuma. Wakaja kugira abantu ngo mtu aliyeomba hichi kwa nyuma yangu. Akasema mtu ambaye ameomba hichi arahangaye nyuma yake. Naomba abantu bakitegereza bakareba. Watu wanaangalia. Bakahindukira bakareba nyuma yiwe. Bakahindukira bakareba nyuma yiwe. Bakabona abantu basanzwe. Wakaona ni watu. Bakatise ninde muri abo bari nyuma yacu bishiduko. Wakasema ni nani aliyeangamiza hivi? Araga timuchunguze. Araga muregereza umuntu uri nyuma yanje. Tegereza umuntu. Niwe wishiduko. Yeye ame. Baritegereza bakareba amaso. Wakachungulia. Babona ifoto ya Mobutu ngapira yamba. Picha ya Mobutu. Yo. Baravuga twamubonye. Wakasema tumeona. Hangahi. Hapo hapa. Nyuma yawe. Hapo nyuma yako. Wicaye. Mahali pekee. Bali nyuma yako wanasoma. Kuna wale wanasoma. Wanasoma jina lako. Wanasoma jina lako. Wewe ni Jacobo. Wewe unachana Jacobo. Mwizi. Wewe unachana mwizi. Msharati. Wewe unachana usambo. Wewe ni mzinifu. Wewe unachana usambo. Wewe ni hivi na hivi. Wewe unachana. Aliko kugira imani kwize. Aliko kugira ifambi byose birihindura rikuro. Toa jina hilo. Basi kugira ikize. Mungu aweze kuamini. Kugeza ubuye ndirakwize. Hadi sasa Mungu akakutekereje ndirakwize. Amekufikiria hajakwambia. Yarakwigishije ndirakwize. Amekufundisha hajakwambia. Yarakwishimiye ndirakwize. Amekufurahia hajakwambia. Maze kuhindura amateka n'izina ryawe ndirakwize. Amebadilisha lakini neno la nyuma ni nini? Tuge kurangirizaho na kuja kukamilisha amazi kuzi. Mungu asabura dati cyubero gikubwira turangize. Umpe Bwana utukufu na kuamina. Icyanyuma neno la mwisho irabagoza nitegeke zawe. Leta udhaifu wako. Wizane wewe ujile nitegeke zawe na udhaifu wako. Uzizanire. Uniletee mimi. Maze muhindurire. Nikubadilishie. Ufate imbaraga zanje. Niweke nichukue nguvu zangu. No twari nitegeke zawe. Chukua udhaifu wako. No mu imbaraga zanje. Kupe nguvu zangu. Na hanga twasoma. Ni mahali hapa uyu ni Paulo wabivuze. Paulo tumesoma. Paulo yamwicaye. Paulo alikuwa umutukanyi. Paulo alikuwa umutukanyi. Alipobaje gukorera Imana. Lakini alipokaribia aravuga ngo wawe ni wicaga abantu. Akasema mimi nari mfite imbaraga zo kwica abantu. Kwa muwaji. Nari mfite imbaraga zo gutoteza itorero ry'Imana. Nari mfite imbaraga narahawe na leta. Ilikuwa na nguvu. Ariko izo serikali lakini nguvu hizo zihinduye itegeko. Hizo nguvu ni ubutunzi bwo kumenya Kristo. Kwa sababu ya faida. Yazikuzaniye Imana. Imeleta yazikuzaniye izo tegeko zanje. Kwako Bwana. Wumva imbaraga zawe. Nipe nguvu zako. Ibyo ni ibintu byiza. Hayo ni mambo mazuri. Nimuzane itegeko zawe. Netendo taifu kwa Imana ibone kukwizera. Mungu wa. Ariko mugihe ayo yumva ufite imbaraga. Utakapojisikia ufite itegeko zikomeye. Utakapokwizera. Hautakuwa mwaminifu. Kristo yabwiye Satani mu gikombe cyo kucisha bugufi. Kristo akamwambia Shetani. Akamubwira ngo izo tegeko naziorogekera kiri wawe. Akamwambia zangu. Bari kumubona arakuze. Lakini siku hizi. Unabimenye kera naziorogekera nizera Imana. Kuwa hivyo. Bari kimana yanje nizeye. Mungu niliye
mimi. Yarambabariye. Amenisamehe. Umunyebambe. Yeye mwenye Mungu. Kimbaraho icyaha. Ahesabu zangu za ukonoje mu bwami bwo mu ijuru. Inasafiri kwenda kwa Mungu yanise. Kwa sababu kwizerwa n'Imana. Kuaminiwa na Mungu. Nuko yamutekerejeho. Kwa sababu amekufa. Nuko yakwigishije. Kwa sababu amekufa. Nuko yakwishimiye. Kwa sababu amekufa. Nuko yamuhimbiye amateka n'isi. Kwa sababu amebadilisha historia. Nuko yakuhinduriye imitegeke zawe. Kwa sababu amebadilisha udhaifu wako. Ukazana imbaraga z'Imana. Na kuweka nguvu zake za Mungu. Ndugu zangu, dukomeza uyu murimo turimo kuja mu ijuru. Na kuendelea na kazi hii ya kwenda mbinguni. Dushake kumenya ko Imana itwizera. Tuwe na juhudi za kujua kwamba Mungu dukomeza gukora duhuza kureka tutazi kwitwizera. Ili kuendelea kufanya na hatujue kwamba kumenya neza kikwizera. Tunapojua kwamba Mungu anakuamini, uzaba ufite icyizere ko imirimo yawe Imana yemera. Utakuwa na confidence ya kwamba kazi zako Mungu anazifanya. Kandi urugendo rwawe rusha kwijuru ruzaba